Malungvat ngarok lala more masa alu kala langbong da malung mavat alu efficiency now kapik sang mati tuja makada truk. She make up the archery kam daya pauping. AFSBA high border ngavay kapin kala FMR kwigatuili makamaya yari ting ting na okruli release atayra. Naga mushun wuivang kokha sada ngavawaira. Okrulena Kamjong District Administration Pirsa Munda with 150th anniversary mayonda Dhardi Aba Janjadia Gram Okrashapian launch Saira. Lakyang Achu the Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in a Pami dalei, Pau being made sign Nganangrumsa. Armed Forces Special Power Act FSPA Border Ngavegapin Gala Free Movement Rechamped FMR Kwitui Kamili Makamaya Yari Ting Okruli Release Daira. Tangkhul Shinaulong TSL Nathanda Gazet March July Long Now Yaron Ngala Katam now, Shinausan Zangda, Saikorana, Naka now being wuivang kokha sada, Kanganing jitair. Religi Okrul Krasom Junction, Kala Pung Dungre Junction Wayne, Zapok Laga, Wino Bazarli, Yarik Zip Umbama. Naga now being unique history li Kayashi Kavai, Jingri Gahai, safe Sakavai Ngavauda, Naga now being Shiman Gahai, Miyurmaning Mana. Kachi yarina ngavau ngaroka. Naka ngalei mangakai pai mara itum khala towing ngalei li kahab maleilak free movement khalei itumi mashunna. Indo naka peace talk kupsang ngaudu ngakaykhang gahai thotrinjan wuivang ngakaykhang gahai solution targa sai. Jingri kawai itumna kasahi mayangkai hai alu. Itumi achina ngarali kungurumhi itumi mashunna da naka ngalei Bumli Leret Mangaway pin by Mara Gachi Ngavangoro Kaira. Human rights! Respect! Human rights! Respect! Human rights! Respect! Human rights! Reinstate! Free humanity! Reinstate! Free humanity! Reinstate! Free humanity! Reinstate! FMR! Reinstate! FMR! Reinstate! FMR! Reinstate! FMR! Reinstate! Aspa! Rebuild! Aspa! Aspa! Rebuild! Aspa! Rebuild! Aspa! Rebuild! Aspa! Rebuild! Settle into the political issue! Right now! Settle into the political issue! Right now! Settle into the political issue! Right now! Religi TSL with Jubli Kamayoning Sunda Shinaulong Natanda Gazetta. Tangkhul Shinaulong President Tingrepi Lungher Woshina Kahang. Indo Naka Pisto Kwekada Khalei Hili Indian Shokarwi Ning Magatur wuivang Itumi Yurhi Ning Koka Masakavai Sada Khalei Maringapa Pong Shokna. Tingrepi Nagahang. Naga Yurhi, Jingriga highly shit Kasanga Yuna, Kala Indian Shorkawi, Arahili, Mamayamana, Really Witili Preska Zipam the AFSPA border fencing Gal FMR Kwigatuili Makamia, Pong Shokrished. Gazipchili Naka People's Movement for Human Rights, MHRW Secretary General Ningolu Krome. Naga Women's Union NWU President Priscilla Amei, Naga Global Forum co-convener Dr. Rosemary Suvichu Atumna, Naga no being the Klena Maramli Matuimia. Kromena Indo Naga Chaning Zek Zata Kalewi Amangasak Maramli Hangsang. Priscilla FSPA li condemn sada Zakashi ING Pervaka Indian Shokarina Naka Naubingwi relationship li Satsira Gaji Hangsanga.
Indo-Myanmar leirat ngavegapin project li makhamaya pongshokta paygarji traditional rights li khangsung kala Naga nobingwi cross-border ties li kahabna da United Naga Council UNC General Secretary Vareyo Shatsangna hangsanga FMR hi cultural kala social kokha kasaw wuivang tarka sayagji hangsanga religiously kazang bingna Naga identity kala Naga rights uphold sara the twing sheet queen roka India we abam gateling soda okrulin kamjong lila dhardi aba janjadiya gram okrashapian launch saira Bhagwan Birsa Mundawi 150th anniversary kumuyon ding sunda Ukrul District Administration na aba janjadiya gram okrashapian DAJGUA campaign hapokaira Minkmiyawa tribal freedom fighter Birsa Mundali Peningkuung kala kayakha jitaida angaran angayeji DRDA hall Ukrul mini secretariat li kwigaya Campaign ji kachang hiwi darik magda truk thangai na dangda savara. Campaign ji na Indian ningkhan sambam kawai khangaral le tribal communities na shiruk khui kami maram hangjitera. Campaign ji na tribal art ngashan heritage la thotrinjan li la mik zangmira. Prime Minister Narendra Modi na nationwide campaign ji Jamui district Bihar li launch samiga highway tili aya Deputy Commissioner Zurinla Kenguna Okrulwi campaign hapokmia. Campaign ji mapung padazatwa kawai department kachidana ningdong do ot sangro kawai TC Zurinla na kasat sanga. Kamjong District Administration Janjadiya Ghoraftiwas Mayonda Bhagwan Biras Mundawi 150th anniversary Angaran Angaye Kwigaira. Deputy Commissioner Rannamai Rang Peter Nathanda Gzipchi Deputy Commissioner's Camp Office 2nd MR Complex Imphali Kwigaya. British colonial rule li Kungsungli Bhagwan Birsa Mundana Otngrut Kwimig highly Paninku Ungay ng Soda TC Rank Peter Manipur with tribal freedom fighters Rani Kaidindu La Haibo Jadanong Atum Nala Ngaran Mig Hai Maramli Hangsanga Dhardi Aba Chachatiya Gram Okrashapian ni flagship program Sada Pirsa Mundana 150th anniversary ling Sunda Hapo Kamena Lupa 79,156 crore outlay na Haugupok program jina tribal now being with social infrastructure, health education, livelihood development ning John Mira. Program ji India with district 549 with 63,843 tribal village Vashungra. Wuivang Kamjong district with Kuung Magadashini Lila Kabongkwi da DC jin hanga. Ayawik Zipchili, BM Vandan Vikas Kendra, CMHT Scheme, Old Age Pension Scheme, CM Widow Pension Scheme, PM Kisan, BMJ Scheme Hikatatawi, IT Cards Yaumi Haira. Katam now being the sports materials like Yaumi Aji. First Men's and Women's Physics Sports Championship 2024 li Wazangkawai Manipur Team Wuivang AMPPA na trial selection rumira. Trial selection ji akama direct tradishini AMPPA office Kuman Lambak main stadium li ngshun bung kni li haupokra. AMPPA li mingjan saga high player saikorana trial jili shirokwibai. Ngahan jili category strada kutum leira. First Men's and Women's Physics Sports Championship 2024 ji
Karkwant Haryana li rakara December Kyon dar Mukada Koina Mukada Kanitang Rungmira. Combined Annual Training Camp CADC Kupkasang Angaran Angaye Aya Sainik School Infali Kwikaira. Kazipchili IGP IK Muivana Musowo Sada Vazanga. Principal Kol Rachif Eina. Yang Sankamia Zingli Hapta Aka Kaka Program Jili Class 9 in a Twitter 11 in a Tangdawi Candidates 233 in a Sharu Queer. Dr. Muivana Kahang Sainiki State with Matami to Igachi Skoli Zanga. Kala Yaruna Saini Quigatum now being smart Sada, Kala discipline Sada take Hang Sanga. Mirinli od ningrin ungshung kawai discipline le kawai kala od pang da sa kawai katam now being Juli Dr. Muivana Kuzum Sanga. Yarishangli ayinli Mugashur Draka Layera Police Akavajina Lowsli Kayakashi Targa Kasa Maram Kasat Sanga. Ayin later Klehi Zaikoruwi Pakawai Wuivang Ayin Maleilak Kanjude World Cup Ainatanga Kakalat Malay Manada IGP IK Muivana Hang Sanga. Dr. Muivana Kahang Mga Kava Society Va Ayin Li Kayashi Katam Gashili Ningsang Kala Leisakli Ngalung Zara. Katam now being na Rakara Atom Mikatana Saki Kachida Atumna Bangmei Hot Kanale Kavai Muivana Kasat Sanga. CATC with Past Fire Senior Divisions SGT Leishangbam Konirsan, Past Fire Junior Divisions Li Ketit Wangkom Domtin Nganba, Kala Ketit Kashri Mayum Amitra, Dhava Competition Li SGT Leishangbam Konirsan Nakare, Lens CBL Memoatana Kakane, Past Line Layout Number 1 Platum, Nidaji House, Kala Past Ketit CATC 150 SGT Kakchingdabam Monarch Sherma, Kzipchili Batlu Ram Ka Patan teamna perform Sagittaya. Manipurli AFSPA with disrupt area apam Turukli Haimilushit Kahaili Natatai de Namakhamaya Pongshogaira. AFSPA High Committee Union Ministry with Tulip Chili Senior Advocate Kaidem Manina yet the Paygarj Kamataya ishiwui na Miken Kwiti mikhavai Kasana the Pianaira. Kaidem Manina Kahang FSPA reinforce Kasal Yariwi Ngarukaka Konghotna. Manipur we meeping the FSPA with Sakshi Kangraira Gaji Hangsanga. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President Kesha Mekachandrana Central Kala State BJP Shorkali Makamya Pongshoka. Armed Forces Special Power Act FSPA Hai Milushit Kachi Makamya Maram Mekachandran Exli Kapi Shokta. Sadak Lehi State with shortly BJP handle Gasali Shoika Hai Jitaya the Hanga. CBI Katana Branap Sengupta Nala FSPA Kushok Kawai Demand Saira Kalachiri Bamshong to Quick High Shinau Learn Now Shinau Bing Kan Mikhavai Boira. Shorkarin Mayakong Rokhirada Senabadi District HQ NH2 Makanda Kupung Gari Kamgasa Nasamaira. Senabadi Deputy Commissioner Office Mau MLA LD Ko Karong MLA J Kumosha Deputy Commissioner Kala Naka People's Organization Anbo Senabadi District Women's Association STWA La Senabadi District Students Association STSA Wimi Bing Zangda Kazipama Kazipji Ajahondeng Chief Minister Le Anbo SWA Kala STSA Nagapo Muram Sanda Mayakangorok Leera Anbo STWA Kala STSA na Senabadi District HQ NH2 Kanta Commercial Kari Mazat Nsak Kasaji Kashina Wuivang Relax Saraji Kala G Manipur Shorka Wishongena MLA LD Ko Kala MLA J Gumoshana Tui Kami Shorkana Kyona Bingli Action Quira Kala Victim Ni Kangi Compensation Mira Makangi Kashina Kapur Kala NH2 Li Kahab Khalei Kamgavai Shorkana Takta Yang Sangra Gachi Tui Miera Shorkana Tui Mi Kahaiji Masamiyaka Senabadi Long Bing Jina Restriction Habok Riaura Gachi Hanga
Cheribam shong shiman hai mi bing juwe shim court hey sabing Cheribam Students Forum JSF ling so the Chief Minister Enbiren Singli Bemtangaya Sampangaira. Atum ne CM ne memorandum mi sang the shiman the klebing maram authorities na takta pashokavai boyer. Shikaman ni zang the khalei Yurembam Rani nawe naw ngalavu ning tojam ibenobi na kahang. Kan mikhavai shorkar na ngashun ngaya outside the Chief Minister na tuimiera. Shimkurgla JSF na memorandum mi sangjili state shorkar na Cheribam li restrict sites state forces chihokami boyer. Maleilak eina mongbung morbung lengang bokpi kala barracks circle bamli state forces chihokami boyer. Kala bulisena VTF outpost jirimuk leisha bito lamdai kuno boro bekra kala choyo bekra li maling me hai mikhavai boyer. Mi tukokwiji state kala central force we yang khara ina ka shokna ka jili memorandum jili hangsang. Sri Lanka shong Anura Kumara disanaya ke na President Kaira. Anura shi NPP na Parliament 2/3 majority kuida maikaya sambangaira. Election Commission's data atishuda 225 member parliamentary National People's Power Coalitions na 159 seats yuikuya. Indian High Commissioners to Colombo Santos Cha na disayani kali sampangda party maikaya samgapong wuivang congratulate saira. Democracy ngalei akasada mandate hi India na welcome saya. Kalayari wipakavai wuivang ngalei kaniwi kangshik maling mikhavai saragaji High Commissioner jan hangsanga. Ladlida achari kamdaya pauping. AFSBA high border mavakapei kala FMR kwigatuili makamaya yari ting na okruli release ataira naka mushun wuivang kokha sada ngawawaira. Okrule na Kamjong District Administration Pirsa Munda with 150th anniversary mayonda Dhardi Aba Janjadia Gram Okrashapian launch Saira. Achawi Bao Hiling Jangaira, Pangana the Nathum saikorali ringapagala kamahaya zimikshong sasirano.